Рахман агай эми ар бир айдын алтысында көптөгөн сатираларды, мына 50-60% сатираларды Рахман агай жазып берет эле. Ошондо дагы азыркы чыга турган жигиттерге дагы Индия жөнүндө тамаша жазып берген. Дагы куудул жигиттери салдыңыздарга Канат Шанаев, Кожо деген жигиттерди чакырып коеюн. Канат Мадмаев. Кожо Алжаппаров. Канат Мадмаев. Dengar balik election medalai juga lah karis delay lari. Cakar kara. Tiada kalau saya Bishkek. Saya kira bakar. Kırgızistan söylese. Ha Bishkek. Azre. Kırgızistan'a geldik. Atamdın cindi caman. Az atam canını alıp param. Devek ne? Atam caman görür. Okey. Ne? Okey. Basana git atam. Dengar balik. Geldik çok vatan rozray. Şu alamayı düşünmey mi leyleyin? O India'dan Kırgızistan'a gel okuvatat. Men cindi olamaz. India'ya var okuyayım deyt atam. 2 yıldan beri görelek bugün geldi degenden hep kuanıçım koyuna batpay. Şunu izlep sürüyorum eteden beri. Atam. Boldu ya. Kanday sata? Boldu. Ança delemez mini. En soktarımız yakşı. Yakşı, boldu. 2 yıldan beri görmeyin atam. Anlanıp ketteyin. Boldu. Köpten beri sizi görmeye sağındım atam. Ha, men dağı sağındım şu seni tiri görgönümün özü bir çoğun vakit meni. Rahmat ata, siz bar olunuz. Hayıldan ne canlılık ata? Caman köp canlılık. O köçönün başında Macit degen kişi var, o görçüyle. O aksakal kişi. O şonun 3. kızına seni bol koydum. Meni? Aygerimge. Oşol Aygerim bekim 3. kızı boy kocetti degenden oşonu akçalarından kalından beri tölöp geldim. 12 soy iş verdim. 300.000 som akça verdim. Ata koy oturun. Ben sizge India'dan sürpriz alıp geldim ata. Sürprizin gelgenden keyin gelip kutu atmayın Macit yeter. Bir görün ata. Sen gelgenden gele veres. Paşal usta ata. Görün. Ne degen giyim derdi giyip algan. Ne video güzel veskanle giyip algan. Yo ata onda uşunda modada India'da. Bol mu lan analarını? Çek. Dur ata. Dinle para. Meleke cane şala Muhammed. Beri gel çayla. O ata. Kim der gelgensin öyle. İndi eski kız mı? Ova da ata. Kanday eken? Jaktı mı? Mağa o. Yok ata. Bu sizge aytkan sürpriz uşu bolat. Uşu ola o? Ha, жақсы. Kelininiz bolat. Meni ayalım. Bir öldürüp koyuyor. Beri gel. Gelesom ne degen kanday ayalın bolat. Men seni o Macit'in kızına dayarda bolu ökönü toyungan beri belgilep жүрөм go. Men sen kayaktagı gelin bul. Ata suyup kaldım da ata.
Mınday turça eylenen, şu dağı gelin bir ay. Tan nozurayın, cınaylakka bunun töreveyt balam bunun. Bu küçük oğlu öldü mü lan töreveyt? Aylanayım koy bu şu dağı gelin bir aylanayım. Capteçi iş biçin, dağrattı sındır bay capteçi. Şunu zedelep geldin moynun benim kardeşim. Ata suyup kaldım da ata suyu. Kanday suyu, apanı suyu öyle üylengen ben delemeyin beni. Yem ne? Özüyüzde kız tıkanıp kaldırıp, özüyüzde tolu atat koy, gelip şu, ata babam görmegen cer Indiya. Bulardın dini başka, dili başka. Yem ne kıl desem, ata peşene de. Peşenen eşek tepkir atam. Yem başka uluttun kızını alıp köreyim dedim ata, kanday olatken desem, mezze. Gelese o bol boy, tez yetkir, bol boy. Bular menen kancım söylesem, bunan karasan aylanay, bu adam emeş, bu ne? Ben canınızda olam ata, kotarıp duram süyle otkanınızda. Sen çok da duran bir diki de koy. Bul menen kanday söylesem, sen çok da kara, atağın ol. Kantip çay koy deyim, gelin tigini alıp verip koy deyim, kantip koydum, koyulardı, uylardı kantip karaydım. Uyda aytpay turun ata, biz Kudayga sığınağız go musulmanlar. Ata, Indiyada, nabarotda, tezkeri çalar, uyga sığınat ata. Oğuda, uyga. Uyda uydun bardığını sığınıp cüreteken deyim, arkasından eştek olma cürüyorsun. Ata, daha bir demken aytıp koyun. Bak, kelininizde balası var. Kampile uylendin bu. Hem suyu, makavatı. Kanday bolasın sen hemen, ata babamdan ye, Indiya'ya kanday var ağzı bunu. Hem, Kavar aytkanın eleştirsin. ata. Ata. Buğa getken Raskotko, Mecit'in 3 kızın ten alıp eretelem go, geles o. Ata. Atalavaçı. Ata. Atalavaçı. Öldürüp koyamazsın atalavaçı. Ata deyin. Atalavay. Boptur. Kanattaka. Ata turat şunu geldim. Süyüp kaldım ata. Ne kılınca? Aç giyinizdin. Aynayı kana. Aytam nele tuluk görün otat buna da. Şaşılışta berginin tağı. Çok atam ya. Ben özgür talbayım. Dağı bir demken aytan ata. Yok siz uqsanız ata. Bizde bayağı Kırgız'da kızı veretqa turmuşqa. Anan kalın bereta güyacak biles mi? Bir son pul vermem. Yok ata. Akşam da hazır. Uqsanız ata. Berip geldim hazır. Indiyada nabarat kızı berip atkan kuda kişi var go. Kızga koşup $20.000 akça veret ata. Anan keyin $20.000 akça verdi kuda kişiniz men kaynatam. Anan suradı. Senin atan pravası var mı? Maşina minen alı dedi. Desem Lexus 570 salı verdi ata sizge. Oy şom. Çın ata buna kaynatam. Buna sana kızım da alıp atkanına atına verip koy dep buna $10.000 ata. Buna dağı $10.000 $20.000 ata. Bu kelininiz topta koygan eken sizge ata. Buna bak kalın buna da ata. Bunun çistiği mi? Çistiği olat ata. Uşuğa verdi. Bu kanca yemi? Hem $40.000 oldu ata. 570 keda ata. Ayttım şu sen kuru gelmesen gerek dedim. Rahmat eylele. Rahmat eylele. Bunu öğret bizge. Bunu öğret. Zaman жақсы болады да, соның келін болады. Болбай тоқтыңыз эле кат. Бола öğrete işte ko болбай теле. Бу жылаңайга келгенде төрөбөй тоқтыңыз эле го. О печкага 3 күн камап кой өзүнө кеп калат. Өзү капкара неме экен болот айлана. Уна уйларга сийнет экен, дини башка, тили башка тоқтыңыз эле кат. Ушулардын деле дилин өтпөтө берет, бола берет сага. İşte ko болбойт. Өзүбүздүн эле кыргыздын кийимин кийгизип коебуз, болду. Ата, дагы бир нерсемге айтып коеюн. Дай туура түшүнүң. Жанага бу мындай малда мен либойун туура түшүнөм. Айтып. Баласы бар деп аттым эле го. Кызалат болбо, сен деле менин балам эмесиң, кызалат. Коңчат болот дедим го, сен кызалат болбот. Болот ата. Болот. Бугачы өзүбүздүн кийимдерди кийгизебиз, өзүбүздүн ырларды жаттатып кой. Кайсы ырларды? Булар бийлейле берет го. Бул кызыңыз, келиниңиз жакшырды айтат, ырдайт. Дилни баракешеле, келане шеле киселе тали мына мухаббат. Дилни баракешеле. Мына уксаңыз ата, пиарак. Joshine kodeke bana.
Жақсы ырда айтқан, бірақ сөгінбей ырдасын айтып қойғын. О, шыны көтікей дейді. Жоқ, ата. Ушындай ыр, негізі. Болды, біздің бақы қара жорған үйретіп қойғын, өзі де кеп қалады. Қара жорға. Қара жорған берен, Кеттік анда. Олшын қоңшыларым кіршасы кетіп қалсын. Анда билейіз ата. Қара жорған. 2 жас бақты болсын. Кетті анда қара жорға болсын, қара жорға. Bir ушундай 70-тен ашып калган апабыз автобусқа чөйүн десе элдин баары ары түртүп бери түртө берген го. Десе ачуусу келип мынтип коет дейт. Мен го кызымкына баратам, могулар жанталашып эле кайка баратат деп коет дейт анан. Сарында бүгүн түртүшүп атып ушул Рахман агайыбыздын концертине кош келипсиздер. Рахмат сиздерге. Азыр эми бүгүн айттык, катыша тургандар 30-40ка жакын чыгармачыл инсандар келген. Ошонун арасында Рахман агай менен илгерти чогуу эле келаткан өз кичинекей болсо деле баягы кичинекейлер деле биз деле бир топ болуп калыптыр да жашаганыбызга. Анан мен алдыңыздарга ошол Кубик Калыков деген азамат жигитти досум чакырып коелу. Кубик Калыков ошол кезде жандуу музыка менен аркаңыздарда турат. Ушундай Рахман агайдын учурунда түзүлгөн эстрада түзгөндөрдүн бири Кубик Калыков. 1984 жылы биздин Жалал Абад областындагы Базар Коргон районуна жаңы маданият үйү курулган. Ушул маданият үйүнө Рахман Разыков келип, Асман эстрадалык тобун түзгөн. Мен азыр уруксат этсеңиздер, ушул балдарды Асман эстрадалык тобунун жигиттерин бул жака чакырып коюн бирден. Биздин урма сабапта Бахрамжан Ибрагимов атайын Москва шаарынан келди. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Соло гитара жана ритм гитарада Жапар Разыков. Рахман акенин кичинейниси. Бас гитарада Капар Разыков. Капардын бир аз буту ооруп атат, кол чабып коюңуздар. Бүгүн Капар ойнай албайт, буту менен ойночу дайыма. Тарс эткеним бардык тамаша. Ушул кудул агайларыма арнап мен бир ушул биздин дайыма аман жүрсө экен деп Күлкүдөгү жылдыздар деген ырды сиздерге тартылап коеюн. Ушул Рахман акемдин жакшы көргөн ырын. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Асман тобу. Beşte kılvalı vay bir belanı başladın. Aralaştık taşladın aylandırıp başların. Rahman aka belasına şaşbagına şaşbagın. Rahman aka belasına şaşbagına şaşbagın. Hop! Beşilliktin baldarına verip koyma aşındı. Abdullah'a ne oldu? Atı çıkmayacak oldu. Atın takmay yüreği ya aylan çıktakmak oldu. Bakıldanan bir tolugay başka mıyız giydi bir. Beş parmağın tartırı vay beş ayrı gaydi bir. Beş parmağın tartırı vay
Eti pişmay kazanda muzdadı o şorposu. Ay gümündür baykesin, kayda cüret tay kesin. Rossiyaga getiptir o, ak kelgeni çay kesin. Andan arı getiptir, Mercedes'ke jetiptir. Ay körüp alıp nemistir, ay hay gümündür deşiptir. Körüp alıp nemistir, ay hay gümündür deşiptir. Aramızda az eken, az bolsa da saz eken. 6-7 sanalı akelerim var eken. Ayağıla talantın ayaylanayım kırmızılara. 3-5. hiç kaçan ülküdür cıldızlar. Ayağıla talantın ayaylanayım kırmızılara. 3-5. hiç kaçan ülküdür cıldızlar. 3-5. hiç kaçan ülküdür cıldızlar. Hey! Kubik Kalıkov. Kubik Kalıkov kol çalarman. Asman Tovuğu.